Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Wala katanat kakot kakya bat Kibor district jong ka West Khasi Hills kreatri shitom na kementa banyak ko ni kijing saprang stad jong ka jingpang covid ka kendai hapa West Khasi Hills district Henry le se namar ka jingnang Duna jiki kor Kibor hakabai dei Jingsumar de kini kijingpang West Khasi Hills district kalaban ma de Jingeh Lada hakawi kasngi kinongpang covid kat kendai kenjer hakani district ya kani lasong thuru hadian banakaliang jika district medical and health officer ka West Khasi Hills ka Dr. S.E. Lingda. Habakran hakinok thok kubor, hakajing dan langru UDC ke West Khasi Hills, hakasngi balang mentah katiyau, bat haba jubab, bahatu, haduk mentah hapok ke distrik, kalau dan em kajum kre, lada unik nyang Jepang, uther ting bat ki kor Jingsumar, ya kabak tenat kakot kakya, keladan. Hakabai day bat Jingsumar ya kajingpang COVID. Bat nakaliang ka di MHO, kalau ang bahadu mentah, kidang dan tang ahli ki ventilator, ki bais nak lang bat kajing tia, bat nakaliang joko tenat kadang pan, bat kirman, basyan kin sayo. Tu si ru ni dang sumar hi Nongpang ni hadu kategori D ru ni dan hi ventilators ni dan connected with ventilators anong civil hospital ki ba penyai itu ki doktor ki dan hi tambah isu dan bok hadu menta ni dang Duna ni dan iwe itu kategori D ki kategori C tinggi lai yo hi ki dang dan ka Jingsumar ki dan ki bala yo kibala klan kibala lina shiyang dan artillery ventilators hang ni Nongpang civil hospital kibadan ba connected pada jintia tadi long ni kumbakin wan Nongpang ni dang yap ni dang bu iki jing don kam jengi ni dang bu sha directorate ni dang pa ki jing don kam jengi bater ki dang yap ha hi ki dang yap pet kumduan penbiang yengi kumba nyo iba ka positivity rate ni menta hadu menta kadang Duna ka 10% dang hadu menten do dang 2.56% te ka positivity rate mat ki jingpang ki jimi ki positive case te ta ni trekam still kita segment tingi dang diang ni hadu menta ni menta ni la insa yo ro ka oxygen generator plant te gitu katuga civil work sedang ni kata te ni kemen ba dah kini kijing petha jongka sarkar kini ki curfew kini ki weekend curfew bagi ai bat kijing maham jongka sarkar jongka district administration je ki briu bagi lumia ya kinumia mi than la yeng lai stang badon kam le tang kita hi kilat jingada kala jingada kan kham lada ni la ban klan ni kala jingada in kamla ban te la kam yung ke jing saprang yung ni u knyang jingpang